Kari India menta kadon jingkermen ban yo kur yo gold medal na gajing lekai hoki. Hadin bagi rang lekai hoki jong kari India kila penlim ya ke South Africa dalai la ka ar haka semi final. Leng bangan gajing job ke jong ki Persia ya ke South Africa kirang lekai hoki jong kari India menta gidang up. Ya artli ki tim ban yakun haka final kata ka England Persia ya ke Australia. Nadu usnem kat kendai spa kendai pepra hadu usnem arjar kat pra day kari Australia kabiyo ban kur yo gold medals haka Commonwealth Games but ka ri India ga yo ban kur ardli ki silver medal na ka Commonwealth Games kata usnem arjar shpeu ka balong ha Delhi but usnem arjar khatsau ka balong ha Glasgow but mentau usnem ka Australia kan yakni banrung sya ka final Persia ya ka England bat lada ke Australia kan job ya ke England bat kadai ka sin ka balai bagari India kan ya kini ya gold medal Persia ya ka Australia ha ka Commonwealth Games nadu usnam kat kandai spa kandai pepra adu arajar RPR nem arajar speu gari India ka syarem ya ka Australia da pra la ka non bat usnam arajar khatsau gari India ka syarem ya ka Australia da sau la ka non